chills me to the bone. How do I get you alone? Malakasan na. How do I get you alone? I have waited and I was waiting Wala pa. I always get by on my own. I never really cared until I met you. I know it chills me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? Hello everyone! Please like and share. Comment and relaxing. Ma'am Jen! Friend, hindi ata nag-connect yung sinabi natin. Again, under the light, against the light. Please like, comment, share, and subscribe. Mabuhay! Mabuhay! Relaxing. Yeah? Kamusta ang lahat, Sir Elmer? Okay. So, Kamusta sila doon, Sir? Ma'am Jen, kumusta po tayo dito sa Lingayen Beach? Okay naman po. Very relaxing. Hello baby! Matay ka na. Hi! Say hi! Okay. Tara, let's go! Okay lang ate. Para sa vlog ko. Thank you. Hello guys. Hi. Hi po. Hello. Hi guys! Ano pong YouTube channel nyo para ipag- Sige po. Wait lang. Pahingi ate. Dami niyo. Hi po! Hello. 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 Sarap naman yan. Kuya. Dito nga kuya. Dito nga kuya. Magkano isang panyan order? 10 pesos. Sige po. Kaso po? Okay po. Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. Pabili po kuya. Hello po. Si ate. Hello po! Hi po kayo ate. Hi! Saan po kayo? Tarlac po! Tarlac City. Salamat. Thank you po! Guys, talag mo tayo. Ayan guys, thank you.
Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. At ngayon po, nandito naman ako muli dito sa Lingayen Beach at susulitin ko na po ang araw na ito dahil Labor Day. Ay, hindi pala. Holiday po namin ngayon. Holiday po ngayon sa buong Pilipinas. Kaya, okay guys, nandito po muli ako sa Lingayen Beach. Wow. This is Philippines and this is Lingayen Beach dito po sa Lingayen, Pangasinan. Hello, this is Philippines and this is Lingayen Beach, Pangasinan. Wow. Nice road. Welcome sa Lingayen Beach from Tarlac City. Kasama niyo po? Kasama niyo to? Hello, baby. Say hi. See you guys. Till next time. Bye-bye, Lingayen Beach.